Hanif Atja MH. Semangat kepada bangsa Aceh, Mantong Mantongnya. Kemudian Ngen, Pemain di luar negeri. Semangat segitu ke bangsa Aceh, Mantongnya. Uronya nanti tanggal 5 2010. Uronya nanti uro tragedi Sembangga, Pak uronya. Pak tanggal 5. Berubah itu bangsa Aceh yang hana masalah. Itu yang hana masalah. Anemi dan urunti. Entah urunnya hana di si perjuangan bangsa Aceh di luar negeri katro dalam kanto PBB. Katro dalam kanto PBB. Free Aceh. Merdeka. Free Aceh. Free Aceh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Air from Aceh. We air from Aceh. We gonna Wasland treat Nissan and Ngen. Wasland treat Nissan and Ngen. We from Aceh. Syukur kerapia ini negeri bersuci Aceh mulia. Merdeka! 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 Indonesia! Penjajah! Indonesia! Penjajah! Indonesia! Penjajah! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Mina! Korea! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! We come off from Aceh. We gonna Wasland self-standing. Nissan and Ngen. We gonna Wasland standing Nissan and Ngen. Speech before the United Nations office at Geneva, Switzerland by Aceh Sumatra National Liberation Front ASNOF 9 November 2022. To the people of the world, we the people of Aceh, West Papua and the South Malukas gather here today before the magnificent building, the UN Human Rights Council, the City of Peace, Geneva, Switzerland. We gather here today to pay our solidarity and tributes to 10,000 and possibly 100,000 of our people who have died in the hands of Indonesian military as the victims of gross violations of human rights. We are here to call the international community, especially the UN, to immediately stop these
ongoing violation of human rights which have been perpetrated by Indonesia for over 60 years with impunity. We are here today to bring to your attention that Indonesia is the only colonial country on this planet condoned by the international community and the UN to rule over an area of continental size Europe by killing hundreds of thousands of indigenous people of Aceh, West Papua and South Malacca. If the human rights perpetrators in other countries ended up in The Hague as a war criminals, the Indonesian perpetrators have become potential candidates in next year's presidential elections. Once here, we urge you to stop these aggressions and support the right to self-determination of these people as the only way to end this continued madness by the weekend. Thank you. What do you love? Free Aceh! What do you love? Free Aceh! What do you love? Free Aceh! What do you love? Free Papua! What do you love? Free Papua! What do you love? Free Papua! What do you love? Free Maluku! What do you love? Free Maluku! What do you love? Free Maluku! Can I make a picture of you? Yeah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kepada bangsa Aceh. B. Mabök dengan partai. B. Mabök dengan partai. B. Mabök dengan partai. Mantongnya bangsa Aceh di luar negeri yang Peujak Aceh merdeka. Kita dalam situs Facebook. Bangsa Aceh Mantong Kepejuang Aceh merdeka di luar negeri. Salah sidor tuan. Den der brev, som vi skal overlevere til Erik Hansen, chef for FN i Danmark. Ja. Så det er på grund af Flemming har Ja, han är inte här idag. Okay. Nej. Och så jag overleverer til Njang, hvis jeg må spørge. Ja, mitt namn är Martin. Ja. Martin, jeg overleverer den til Martin. Ja. Martin, jeg har overleveret den der brev fra Aceh Sumatera Nationale Befolkning. Ja. Det der. Okej. Ja, fint. Tusind tak. Ja, tusen tack. Jeg håber, det er lustigt. Ja, precis. Vi kommer fra Aceh. Ja. En stor krig her. Ja, jeg vet. Jeg vet. Ja, godt. Tusind tak. Okay, tak. Tak til dig. Tak. Salah sidor tuan. Hidup rakyat Aceh! Hidup! 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 Hidup Aceh! Merdeka! Merdeka! Tusen takk.